Manatua bea so anamua. Manatua bea so anamua. Fa'alo itangata matutua. Fa'alo itangata matutua. Fa'avai hoile atua. Awalava ete fo itua. Talo vahe. Samuelu. Tupulanga fo imai. This is the story of my warrior people. This is the story of all Polynesia. Where the warriors ruled and reigned, born as warriors and died as kings. I wanna thank you for my freedom. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I give thanks for a certain destiny. 'Cause you fought and died for me. Show the world to live in peace. My Samoa. Ia vi ia le lofa mare angare leo le tualo tātou tama. Ia wa mawhai e tātou nā ulia mai le nei vai aso fau. Ia mare nei aso matango fia nei whaia mo tātou te fia ma oli ai.
Whawhtaivi e lo na lofa manu na ngare lei lo o tau fua maua ma le langi mama. Ia whawhtai le mafuta mai le tātou por kalame whātulanga ina o le nei tu la fiafi. E ui lava ina iai o mala i tonu o le tātou nei vān nofo. Ono o le lalo langi fo i mona ia vai vainga. A tātou te tua maupe lava le tare tonu ma le whātua tua. Tātou te mawhaia o mea umalava. E le mafuta mai o le tua i a te tātou. O mea le lei uma tātou te whaia. E whatawa ina le tua i lo o tau soifua ma si o mātou nei o la vai vai. Whawhtai wha mālo sa mua le ngāre lue. Whawhtai le mafuta mai. Manuia atu le tua la o tau whasausaunga po o whea lava le tua ke lopero e a lalai. Manuia atu le tua i ati oe. Whawhtai fo i ngā luenga tō whia. Pe ona au mauai le ngata i lea o au ongare whanau i le tu ma le tu o le lalolangi. Vi ia pero na lofa marunanga lei tupu mai o le atu nou, matai i o le au manga, i o tu la fale i la tau umalava o lo ngafa manu, le pui puina o tatou nu umala alfanga, le ngata foi leo fai ngā malo, le whatasi le pa ia malimamali o le tua i ati o tu umalava, mai lava i lea o le malo, le pale mia, le maraka peneta o le pale mene, ia o suitau wā umalava, ia masa moa umalava. Le ngata foi lea ia o sa mo sae. Tu tuila mamanua, ma futa atu le tua i la atu whainga malo, ia malo le whai o le foi. Manua, malo whai o le whaiva, whawhtai le tā puai. Ia o le tato porkalame, ia peo na tato o na iei whatasi le nei aso, e Filifilia o e le tua. Au na whainga ruenga umalava le tua, ia mwhai o na mafuta mai, e se taimi fo o iluma, ia whawhtai whamalo le tau aswina o le povai o le ola. Ia Manuia la o tau ngā ruanga. Ia o le whawhiroa i pupu atu le nā mo le tātou polkalame te talalo i ai. Ia o na whasoro solo le pe o na masani ai i aso whareili. O le taimile nei, ia o le a tai nātua le pese lea mo o tau whawhiroa e tuaile e Filifilia o e le tua e le nei tu la fiafi. Usi mai ala whawhiroa. Ua
Ia whaafutai whamalo i le mafuta mai o le tato o mafuta le nei tūla ia lauto whāto'o. Ia whaafutai lava le whaatasi mai ia whata ia Imo Teresa ia e putau ia whaafutai lava le mafuta mai puava a le fosio whaafutai le mafuta mai au sitalia. Ia vi ia le alofa ma le anga le lei o le tua ia o maua e tātou le alofa ia wāro na whaatasi mai. Ia o le nei tūla ia mana ia fo le fai o sina upo whamalosi whawhangai lo tātou anganga le nei teimi. Ia le i whasal solo tātou porkalai me whapei o na whatulanga ina mo le nei aso. Whamai ia le mata upo e ia Filipe whāru whai po sfumare tolu. O te mawhaia mea umalava ona o ia. Ia ona yellow fisili whapea o aile whawhitau i aipo aile whatusa i le tala le a Paulo. O lai whātou sa tonu lava i a Yesu. His theme is Christ. Lai wa ai sao lava i a Yesu. Whai mai ua whaamalosi mai ia i a teau. A whamaila whaperitania le NIV e whamaila na whaitawina. For I can do everything through Christ who gives me strength. Ia vai mana ia. A tātou mafo fauna i leo langa tātou te olai. Mea umalava tātou te whaia. E le whapeo mea umalava tātou te whaia mai le marosi le mai a Yesu. Le le winga na o le tala Paulo le mata upu lea. Nei lo fesili whapea, can we really do everything through Christ? O le tali le ai. E mwhai tātou whaia umalava mea le ai, e le mwhai. O ne iei mea whai lewa tangata ia, e whai lewa ilungalo na iei loa. Ma le tasi o vaenga. E le oi loa le tangata o lo oso wha ia i le whili whaaso songa. Le ala le wha e tete i ore e langona lawe tatu tino i teimi fo e vai ai. Pea tatu whaia o se mālosi e le tu tusai ma le mālosi na o mai e le tua i ati tātou. I le aso, ma le aso, ma le aso. E le teimi tātou te whapea ia, mea umalawa tātou te whai i le suafo le li, o mea le leila le nā i leo langa o le tangata. Me le leina. Ai a whapea tātou te whai o mea umala, wala te whate ta inga whapea. A latu nei la inu le whangpia i luma o whapea, ia le tasi leo vanga o te whai e le malusi na mai le li. E le tala whea ngai la, it makes no sense. La e o whautuanga, e whautua lava, o āpua ngāma whainga tā leo langa nei pei o nei ei o Paulo. Ma le kāre se Filipi. So e whamanatu lava e Paulo, encourage, lift him up. E whape nāri ngā ruenga i tātou i le vai tau le nei. Tātou te si i tia o tātou tangata. E lena o tangata Samoa. So se tangata lava, tātou te wheilua i ai. Whawheona si i tia, i whaaloalo. Tala noa male ava. Ioe, ta talo mo i nātou. Whai o ngā ruenga, tari le lei i le lei. Aua le talia i le leanga. Tātou nufo lim toi mawhau ia o inga. E a o mai ai i tātou. Mana tua whai o tātou mātua. E ai lava le latu tala e whapea. Ia tāru sia ia pipi i o talinga nei tala. Ia tāru sia fo ia pipi i lo mutu nei upu. O le mā nei o tutua inga. Tāru sia ia poto o vai te savali. Tāru sia ia mamare tango o lima. Tāru sia i le atua. Ia manino la pupula. Mai, o whamanianga umane a mai e mātua ia te tātou. Le ala le nā, tātou te vaai i puapua ngā, ma melelei umalava o leo langa. A tātou ino i puapua ngā mwhaingtā. A e tau sisi pēna o melelei. Ai mana tua foi. Roi te tonu umalava e le whaapokalamina e le tua re soifua o tangata. E iei mea mafuti ai re tangata, e vai ai re tangata, e le mau e re tangata e le marosi. E whai loa mai ina le mana o le atua i te tonu o lauso i fua. Ese umalava i tātou le vala a wina i le atua i le lalo langi le nei, e le tu tusa o mai. A tātou whaalango longo fo i whaili. Whaili pūpe aile mai, ese umalava leo pū. E whapena fo le ese umalava leo tangata. Ngā luenga e whai e le atua. O ngā luenga fo i lana, e lo le leila wari tangata, o na ngā lue ai, ma tausi ai, wha manosi ai o lon tino.
A mata mai lava le aso e tiala ma le tai au fa pe e te whaali I pe wha pe te uita. O lo waso a toa foi lava. Ia e te le malia lava. Po wā lava me le lewa tu mai e le atua. Wa le ma whai ona manino lo mafofau. Wa pongi sa lo mafofau. Ona, o lai te le o fia lai te ita. A e ala mai I le tai au. Te talo I le atua. Wala au e stu mai le malosi. E fisosoani e ate oi ilo waso. Te vai e te ata lava. E leo iloa tangata le ata la te ata I te tonu. Le fia fe mai. It's the sound of joy that is rise inside of you. That is giving praise to God. Mali maa nei o le moli mau. Ia a whapea tātou te ala mai le tai au. Nā le pipi atu dawa o le lima. Te ngāre tau au o so mai matui o so mai matau futi ulu. Ia. Le ai e vai ai ro tātou wola. Tama whai lava te apolo e whaaleanga uma lava mea o whai e le tua I lo wolanga. E le fia te apolo I ate oi, o ele o sau wha kerisiano. E tau ma mātu pe lava. Ia, pe o James, I oi. Tau watu whai a whenga iai, ia o tau uma lava nei kerisiano. E le fia te apolo ia o tau. Aisea, ona fo lawa I le malosi o le tua I ate o tau I loa. Ana me leanga I oro o whai ati o tau, e wha leanga I lo o tau wala. Ai amu ia o tau, ono lawa fola e le atua le fas se ina o sātani mai a o tau ma te moni. Tau te pai lava le tino, ai sā lava I le ola, e sā lava I le ola. Lala rena, ia tātou te nofo to e fatua I o tātou mawhawhau, to te patau la I le atua. A ala mai le tai au, o lai ti ngā le uru, ia nofo mafofau a halu le ngā ruenga e se meo popo ngām whaingata I tonu loto nofo mto mafofau ta talo I le atua o le Samoa o le malosi e mafofau e fati e lunga lavalo no ia mafofau nefe mai tala tangata isi taimi e se wha maua lunga o le tamaiti le ai mai a tato vai le ulanga o tamaiti matangata mātua o paula vo le la tuwala mai le tai au e ese le wha mawalunga le nau ta pena mo le atua. Ese le wha mawalunga fo le e oso atu I la vea lea. Pie mita vale fo I le ala. Ai a tātou wa aia I le olanga tupu a e o tangata. Patia e le lofa ma le anga le leo le atua. Aua ne I solo muli. E mai me puapua ngām whaingata. A o mai puapua ngām whaingata. Sa vali e tonu pe on ta ua salamu whamai sa vali. I le vanu o le ato le oti. Asea, awa te fefe. Ona fo le te lua sava vali ma le atua. O le atua na te pui I a te oe. O le ala fo ila le nā. O me umalava tātou te maua mai I le atua. Toi wha fo I a te ia le vi inga. Ta tala lo loto. I oe. Awa le whaia lo loto a ia vala au I le atua. Ia whai lona whinangalo. O te ma whaia mea umalava ono le maa futa mai o Yesu. Ale a Yesu mai tātou. E le mawhai e tātou o na whai o se ngā luenga I le lalo langi po le langi. Aisea, ona fo I le o iei le mā losi o le nganga pa ia I te tonu I a te tātou. Tātou te wala au I le atua. Te talo I a te ia mā futa I le atua I te mi umalava. Nā fo I popua ngā mawhai tā o mea se o leo langa. A wala au I le atua. E wha manu wia mai e le atua e tusai ma pōpua ngām whaingtā. E vese umalawa I le atua o meolo sai ti ai o le tangata. Ai wha manu wia lawa I le atua le tangata ua ia o na whaia. E wha atusa I a te ia. Nau sina upu lava mai le ngangana wha peritani. Ana e ina ia manino e whoinisi o tātou mafuta mai. The power we receive in union with Christ is sufficient to do this will and face the challenge that arise from commitment, doing it what is right. He does not grant us because we're doing it with our own merit, but He gave us power, grace to face reality of life. Mai, e le mawhaina tu inu mawhapele tua ona ua e maua I lo lava mālosi. No. We need the grace of God. We need His grace. Without His grace, there's nothing we can do.
o lo iai le alofa ma le anga le lei o le atua. E mafuta le lei le atua i lan tangata. E taimi, nofo lava tangata ia mafufau. Tusi i lalo le fast pepper. La lau tala no atu le atua le tama. Vala au, o le asa unga luenga wa e Filifilia, mo wa ule nei aso. O inai lo aile tamai titi ma le tene titi. I'm talking about children of God. We are his children. E loa inai le afafine ma le atali o le tama. E tala no i le atua. Lala fwena na au mai e le atua tātou tamai te i tātou mātua. Tātou te tala no i tātou mātua. Tātou te tala no i tātou uso mtua whawhene mātua ia. O lare tūlango e tātou ainga le nei a fiafi. Io le nei tai au, o le nei aso. Nā ona sina whautuanga lava. Ai tu ina atu pē lava i lungo i lo o tō mua whale. O lea lava se whi au ma le au ngā o le nei pokalame. A wha pē lava te whao ngā ina, vi ia le lofa ma le anga le leo le tua. A wha pē whaatali, ia, e ono sa e fo i le tua i lau whiriwhiringa. Auru taimi le nei, ia. E le mawhauna ngalo ia te tātou, ia, nei o tātou tu a usam tu whawhine, ia o whanau, mo whai i langi, le wholaunga. I le na o le whamai, io e, ai mana tua i la tau, io le mafutanga o vala. Le ngata i lea, ia, o whalavelave whafose. O le ala lea, e le aima se tasu i tātou e le i o iaile la ngona o le ti ngā o le oti. Ia, ala e moli mau lava tuspa ia. Manu lo lava tangata e ono sai, le whaapari pale i le atua. E wha ma whanawhana ina i le atua. Taimiri nei ia, o se mai ala tō whaafonga, ia o se na pese lea se iwa vai ai foe, ia e Filifilia o e le atua. Ia, o se mai ala o whaafonga. Yes.
is an encouragement for all of us. Why, e umalawa i atunu o lo tātou na nofo ai mau mawai. Ai wato masani le tala le nei. Se le tala le lo matua foi le sa vali punou la lo no patua pi olon tua. Sa vale tu lo Yesu le su nako le aso. Va ai lo le fine. Fe mai lea. Fa uta fo. Sa yeila fa fine. Wa ya te ia le nganga e vai. Ai ono tau sanga ia wa se fulu ma le valu. Mai a po longa ile nei tina. Wa fa no. Io lava o ia. I wale ma fai ona tu sa o ilunga. Tanga ia tu lo Yesu ma fapea. Talo fai mana o mio le sosoan. Ia wa sila tu lo Yesu o ia. Pala aua tu lo ia te ia. Wa fapea tu funai. Wa fia fasa o lo toina o e mai lo mai. Ia o waise tasi o le ale tali i oe wha mole. O puapua ngā nā lo tātou wa ai. I taimi o leo langa i le vai tau nei. Ama mawhare tātou a venga tātou te whewa i maamo. E whapena fo ina wha no ora tātou sāwa vali. Ama na o lavare tangata e whia tū sao i le tua masavadi. E sao fo ina na pātua e le mpuna. Ai ama na o tangata e la umailea, ma tu ulo no tau a. Ama mafa, ona wha no ulo savali. E whapena fo ilo sāvali vali atu i le langi pe a whapea o lau Filifilinga lea. Tātou te manatu umalava na ia maua e tātou o le malosi. Ave ese mai o puapua ngāri tino ma le whaingta. O whaalawe ia, i lea o ngai o tātou tino. Ai o le Filifilinga le tangata, e mafu ai. Mai foi finis fuma le valu tau sanga, wo ia te ele nganga vai, wale ai last hope. Wale ai lava msitasi, e mawhai ona fsoswani mai I a te ia. And behold, there's a woman who had a spirit infirmity. Infirm means vai. 18 years and was bent over and could in no way raise herself. But Jesus saw her, he called her and said to her, "Woman, you are loose from infirmity." Waila le man nei o le vala awa Yesu. Whai mai, you are free from infirmity. O ani avenga ma mawhalo e hamo I le nei aso. O ani pōpō ngā mwhaingata o lo whawhita ia I pēa ma lau sā valinga. O e amo lau sā taulo ma e fia. Pōwa e ave ese lau sā taulo awa e amo o le langi o le lalo langi. O lo iai le vevesi ma le ti ngā pōpō ngā. O lau Filifilinga a e amo le sā taulo. O lo manu mā lo lea. Ai a amo e tā ua le amo le lalo langi nei o lo iai le whaanoa noa, ti ngā, puapua ngā, ita, ino, fua, o mai umalava nei. E pi o lava pe whaano no uro tā ua nganga. Ta te wa ai foi I le palapala, e le mawhai e tā ua na wa ai ilunga. Na ole ata ina ia tātou wa ai I le o langa o le vai. Puapua ngā nei mawhaingi tāi whawhia ngai mai tātou. Le whanau ia awa onga. Ioe. O le whainga tāi o le alai le tāi ausu. I le aonga. Tau whawhang e le tina maritama. Alu no ilunga se autama. Whafulu o mata. Ia ale whailo ie whail pa ave. Ma ailau ato. Amo. Alu I le aonga. Sa ili le poto whama ai le pentala. Le tupulanga Samoa, se ala mai. Ala mai o oere lumanai. Ele na o Samoa, a o le ahinga o lo e tupunga mai ai. Malea, o le atua malono whinangalo. O le nganga pa ia lava ia, e fe soani lava I taimi uma lava ia te tātou. Mai lea taimi, malea taimi. E le whatapula aina fo I lon tau mwhai.
e ngā lue pia lava, ai sea, ona fo i sa fola ina e wha moe moenga leo tangata, ina ia hola le tangata, ma ia i lua tangata, le moni ma le wha mao ni moni lava o le ola tanga i a Yesu. Tātou te sāba vali, o a lava au wala le fili, e wha sala vei ai le tātou sāva linga. O lo iai le tua na te sā ili le tasio au ala fau e te ui ai. Aua tātou te amo le avenga ma mafa o le lano langi nei. Tātou wā ai i le tua. Ai a whapea fo i olo e amo pe lavare na avenga ma mafa. Vala au i a Yesu. Ai whalongo fo i le leo Yesu. Olo fesili pe lava i a te oi. Mo e fie maua se mapusanga. O le tali, ioi. O na ave ese leo nei mamafa, a venga mamafa umalava. Ai whaasa o loto mai o e Yesu. Ta lia o ia, a veo ia, ma li ima whaola. I lo soifua. O ma nei ia, ioi. The Holy Spirit, spiritually let us catch up in every single time that we go through in life. Yeah, we have to do a catch up. But he also help us to walk through with you, with all of us, in the midst of the will of God. Lema whaintu is e se le tua. Ona, he was the promised Holy Spirit for you and for me. So we may walk in this life, we may receive abundance of love of God from the riches of his love. Tātou wala au i le tua lo na lofa malo nanga le lei, e le whatamana le tua i ate oi ona, e alofa le atua i ate oi. Poponga ne mwhaingta, lei se mea whaingata i le tua, e alofa le atua i ate oi. Ia, o le peso le ataina mo tātou le neitula. Ia, usi mai ala tō whafonga, atongi au ngā lea mo oi, ngā whoi noa. Suele moanga sa ili le vau, sa ili le pofa kali kali au, ka fia falongo a kusum leo. Kingo fumo mama fafau, nge yo langa ele kumau, mama hope anga kama fuka yo le fava vau, moi mala i kuma mau, moi mikinga fa wa o mai lo woki au ngalo sa fungala au, be ia so wakali o atso foi wakali au, yo eleli o ele kalima o le pule o atso marikanga ka fo o atso marikanga ka wa mo lo foi manga peka le kai mi langa fala au mo ka ko wanga solo foi au le langi o ko ma foi makani wa lu i foi le le sami a we ku ma ma wo i ka nge wa sau le musu wa a bela u pele ai le wa se o Ola ukai mange pele lo uloko ka fia falongo a kusumio Sue le moanga sa ili le vau sa ili le pofa kali kali au ka fia falongo a kusumio Vai au ke kangi ringopo anga silio lo le langi au ke kangi o nga mafukia nga wala foa i au ke kangi Koki koe mafuka ia i le kaimi au ke kangi Wawala au Yesu o i o le kali
se konge minguke o ikula o lo bola o le oke le lo e kaua awa ke ngau le oa spend time with family and myself makua awa le lo e kaua le kai le moana saili le vau saili le pofa kali kali au fifa longo absumio Ia whawhatai lava le mafuta mai le tātou Port Kalame, e malo James Charles, ia malo lava le whawhatai le mafuta mai. Ia nosi mai, ia whawhatai le mafuta mai, ma nei whurko meni, let go and let God. Ia e, ma nei ala manatu lea, let go and let God. Mana tū ai le tusi leo e soto, le whai upasfu mar wha, matau upasfu mar wha, whai upasfu mar wha. Exodus 14 verse 14. For mine, the Lord will fight for you, and you only need to be silent. That's it. That's all you got to do. Whatever troubles that you're going through in life, all the negatives that it comes, do not put that in your hearts. You got to let it pass. Every aspect of life, it comes with challenge. Sometimes when challenge comes, we do not understand. Is it from God or is it from the enemy? But there are times that God will use the enemy to challenge you so God can build you up. Build you up. Let go and let God. We cannot fight these battles alone, like we mentioned earlier. No, we need the power of God in us. We need the Holy Spirit. We need Jesus in us. Remember, there's so many times Satan asked God about you, Fate inga, Fata, James, Anosi, Tuavao, o to umalava E la rua sa tani fesili le tu e whamole mole, se tu mai alo wa fine le, tu mai lo wa tari le so tango tu iai. Tala le tua, le fight. If God knows that it's going to hurt you, he will not allow it. If God knows there's something good that's come out of it for his purpose and his will, he will allow it. La na wai loe le tua, e te lelo fatu. E te lelo fatu tua. Wa e loa to e fo ia tu ia te ia, i popo ngā whaingata ilea nganga whawhtai. Te talo whawhtai le tua le tamai lo mafuta mai, i nei popo ngā sa o iai, whawhtai lava le whawhengai mai o lawa fio. Whawhtai te patipatia mai lava la sāwalinga, e hui lava ina vai. Ia lewa tau no mai i le Manuia. So se sāwalinga lava. E iai lava ti ngā, ia o aso watali ia o aso foi, ia walawe, ia o e whapenāre tātou o langa. Ai a tātou wa aile i le atua, whaalongo le leile mafuanga wa lai ona tātou o mai le lalolangi nei, i le whātau no uina o lona finangalo. Tātou te maua lava le file mō mai a te ia. Fia, ina lau whafonga fia mata ata. O le tasi o teimi, ia le telefe o teimi e whao ngā e sātani, ia tātou lava tangata e whaati ngā i oi. Te mawhia sātani toso mai oi lalo. Ioi, le amio lava lea o le te monima e le manaia. E e lunga whapere tangata wa ia Yesu, ai atu lato te toso mai lalo. Toso mai lalo. Ma nao awane i oe wa ai a Yesu, ta mawhai me e pongi sā i mato tangata awane wa ai a Yesu. Ai ngalo ia te ilato, their time is limit. There's limits. Whai lava wa ai mai le tua wheme wa lava, ia, tasi lawa whetaringa o le tua, ia pa u ese. Tu mailan tang lo na tali ma lo na fine po lo na ainga mlan e kalesia. Awa tātou te manatu vai lo tātou tama. God is more powerful
God is so powerful. All things on this earth and in heaven, it was created by God. It was created by God. There was nothing that can overtake in God is in heaven or on this earth. No, God is powerful. Lai mori mau mai lava. Salamo tosu mai fafa ipasu mai fitu. Lai fa mai the righteous cried out, the Lord heals them. And he continued to work with them. Aua te manatu wha vai vai. Ta wivi. Ta mawhai pia lava. A whalongo te lava o ti ngalo ma whau tau mawhai o hausu esu enga masaili ilinga. Whaisin koma. Tu e ta mawhai. E ta mawhai lava. E u lava ina matala a toa le ala le pongisa. Ia tau nuu mal wha moe moe. Ia e fia ma o li oli fo i le tau na unga. O lo ta mawhai. Ia o le ala na, o le tātou lava wa ai ia i leo langa o le tangata, ia aua le wha apea tātou te wha masino ai, ai ia tātou wa ai, ina ia maua i le vi inga o le atua. O mea umalava e o mai e le atua, e le a mai a wha apea e songa wha atanga au mai, ina ia nao le teu ai, le ai, au mai ina ia, o la tupu a e airo na whawhine malona tali, polona a inga malana e ka le sia, e le fia ia te ia. Ia, au mai sau ko meni lunga la tātou lau papa, ia tātou whaasoa, māne e fo i le, māno lava nosi, māne ia le toi whamanatu. Let go and let God. What all you going through now, let it all go. And let God be in control of your life. Ia, o le pese leo la tai natu mo i tātou, ia, vai e fo i o le tātou e vai vanga le ni afiafi. Ia, usi mai alau whaafona. Pese o saunia mo o tau. Humble beginnings. Ilele fe alma au lupa ilevali
le nei fatu. Ya e mana tua upua o tatu tua a. Se fai mai e loa le tamale I lana tu. O lana savau, malana tautau. Ia le fatua o ia loa lo fai so se tangata. Ia aua ne tan mia lau faalo ala. Ile suma lio leo langa le mi. Ma ia mana tua, ia faa mua le tua I leo matato te fai. Awa pene te le tue fo I mai I olo fanua la no lau. Ia aua ne ngalo. O oe o le Samoa moni. Tai lava ma nei o por PCA o fia lava I le pato te foi pato le vai ma santa ele ai e a matu fu ai pe o no ia lava le na ainga ai fa manatu mai e te pulanga Samoa matanga te Samoa po o fia lava e te au mawai o oi lava o le Samoa e te toi foi lava I Samoa e te toi fo'i lava lo tangata o le tangata Samoa. Mai lo fo'i o le tangata Samoa. Whapewhela o nei lo le tangata Samoa o le savali, o le tū, o le tautala, o le nofo. O vaenga uma lava ia o le ava. Wa uma o na teu ma whātun tonu. Wa uma o na wai. O tū uma nei. Maua o mare tamai titi, mare tene titi Samoa. O le Manuia ia le matamata, ma le mori mawina o le olanga. Ioi, po whea lava tātou tio ia, e ilua lava I tātou o Samoa. Ai a whapewho iwa aveo e makerisiano. Po whea fo lava te ia, e ilua le lava o I le tua, o oi o le kerisiano. Mai le mana ia. Po whea fo I alu le kerisiano e tāla I le fina ngalo le tua. Ua I loa le leila vai le tua. O lo ua fine, ma lo ua tali, ma lo ainga. O kerisiano I lātou. O le mana ia na le tātou wa ai le tala. Tau mo whai pe tala tātou mafutanga ma le tua. E a fua mai tonu. I le maa losi o le ngang pa ia. Wa e maua mai e tātou uma lava le maa losi mai le ngang pa ia. Pe atu a toa lo tātou loto ma le maa fau. Pe a ave ia te ia lo tātou o la tupu ai. O ia o isi vaenga I o le larolangi, o nei vaenga o le langi. Tu whaatasi la mena e lua, ia e pei lava o se sifo masa sa e pe o le mangeta. E tu atu whape, e le mwhaina pipi I whaatasi. E le mwhaina o whaatasi le larolangi ma le langi. Ai mawhai I lalo le larolangi le nei. Ona whaia ma whātau nu waili whina ngalo o le atua. O le langi. E leo tala I ai le tala le lei. Ioi. O le lalo langi leo o tala I le tala le lei. O lalo whina e se tātou ma angelu. Ioi. La e wheta lai lava le atua le upu lava le tona tuspa. Ia e alu asa sau asa. Toi whaamasino e tātou tangata. Angelu. Mai ni mata utia o le atua. Le au mai ai e le atua. E tātou e whaau ngā o tātou tangata. Ana whina ngalo le tua e whai e angelu. Le ngalu wenga le nei. E leo tātou tangata. O tātou angelu. Ioi. Le ala le nā wa whai e le tua tātou e whātusa. E whailon whātusa. Pe o ia. Ina ia tātou. O nei loa mamawaili mafutanga. Le mafua anga ma le au ngā. O lo tātou o mai I le lalorangi nei. Wale mea moni lava. E le Filifilia tātou. Filifilia lava I le tua.
Mena ma nei yo upule mai yo ni mua le mata upi farfi pes fuma tolu. O le mea lava lea ua tātou I lo ai, ua tu mau I tātou I te tonu I ate ia. O ia fo I te tonu I tātou. A wā olo nā nganga, ua ia fo I da mai I te tonu I ate tātou. Le lai mo mai ano si maaele le winga mta upulea. Awesome encouragement, Pastor. Waila le upulea. May his spirit be with you as you preach and teach his holy word. Inspiring of the Holy Spirit. You know, tama whai lava I tātou I tātou wa'aile leia. We have to take every single keywords and we have to look into it very, very deeply and profound. E au ngā, I leo langa tupu a e o tangata. Ai atu la I le whaaperitania on whai mai lea. And God has given us his spirit as proof for that we live in him and he in us. Mai le mana ia. Whailoa mai ina le maa losi o le nganga pa I te tonu I te tātou. Not to overrule your life, but just to be there for you, to help you, to go through in life. E lava le free will o le tangata I o le tūmai e tua. God has limits, you know, we know that, right? A whai a whiwhiringa tangata e usita I le tua, a le whiwhiringa, usita I le tua, a le anga whiwhiringa, usita I le tua. A ua umau na tā pena I le tua. Le toi wha awala mai o le tangata e ala mai I le whiwhiringa pena wha le tonu ai, pena le anga ai, pena pa uai. A ua iaile a wala wa whaia e le tua. E toi hui mai ai o le tangata ia te ia. Wana o Yesu ke riso lava. Le ala moni lava le nao I tā ua. Pela le mana o mawhauwhaunga, ia o le tātou wa ai I le upo le atua e tūna mai a te tātou. E au ngā lea, e toi whawhangua e airo tātou wola whaare tangata I to tonu o le tala le lei. When we become Christians, we receive the Holy Spirit. God's presence in our life is proof for that we really belong to him. He also gave us power to love. That's what he's talking about in Romans chapter 5, verse 5. And for most, rely on the power of the Holy Spirit so we can reach others within love. Mai. O mea umalava, o le lofa. Ta oto i elfa tua. A o le mea sili lava, ia te oile lofa. Ia te oile lofa. E ai, e le teime sa wal fatua ia sau. A o le lofa lava. It has to continue. Continue. Ele le lofa foi le fa pe ia conditional love. Ia pe o le tere o eu sustai ia o le mea lofa le mo oi. E tau ia pe o se tau. But God's love is unconditional love. All sinners do not receive this kind of love. But God decided to do this for all of us. Unconditional love. Mane no fone tu. Po le anga o le tamai titi, ma tene titi, o le tamā, ma te napo, I love. Ava ai lava le tu ia Yesu. Unconditional love. Mesa o ia Yesu. Mama oe. Mama. Yala nao le mana ia. Tātou tama whai e sā vali. Tama whai pe lava. Aua le wha vai. E alu waso sa waso. O le olanga. E fua fo i o ngā ruenga I le vaai mai ar whanau. Mai la tau o lo o muli mai. Le mana ia le nā o le vaai o le tangata I luma. Tusa fo I lava pe ese o tāpua inga o taritonunga. Ia o hā lava tātu tāpua inga le atua. Ia tātu waro lofa lava I le tasi. Tuu I le atua na te whaia o lana whaamasinonga. O nei monim whaamaoni o le atua mana whaamasinonga. O le alofa. E alofa le atua. Ia e. Ai a tātou whaio ngā ruenga tātou te sāwa wali mar whaamaoni. Te vai e maua umalava I tātou le mea alofa. Sili lava. O le alofa. E I lolo e tangata alofa. O I nāloa. Te vai le tangata foi le tala noa te umalingi roi mata. Tala noa lava te awa tua wa masusu. Tala noa lava te awa le aise tala. Aisea. Because that person is fully sanctified by the Spirit of God. Brand new person. Filled with love. The
The symbolic of love, tatou vaai o tatou tamā, mo tatou tina. O le mana ia pea tatou vaai nei le alofo tamā, ma le alofo tina. Ia ele si taimi ia, e alo roa tina e whaloloa, ia sao mono mai le alole. Alai loa tina, e whaasauna ai lole tamaititi wa a tele suka. Ia, o sotu ia, ital to ina tu mai fuspa. Ia la fo i loa e to ina. Aru fo i le whaloloa. Ia, awole a meise lole ave tene titi. Ia, wala e fi malo lo silo matua, ia oso i tene, oso ti oso ti, o ia waita foi, ia o te ilawa si tene, ia o ta wele alunga. Ia, se vaile, o le maalie e ba tatu vaile ia lofo tatu matua. Ai a tatu no nofo lom whafsanga i matua. E ile vale nao le alofa. We have to respect and inherit. Ia tatu a vea o matutonu. O nei le to iai lava se to i saumale nā lofa. Wai tofu lava le tangata ia, malo na ola i le alofa. Ma le mea alofa sili le nā le atua i le tangata. Mea nao te whai atu ala utala tangata Samoa. O le tangata pito i sili lava i le alofa. Ia, minor Samoa. Ar tangata foi pito i sili lava na ita. Pe a manua le alofa. Ia, ai wa maua la tātou fore Samoa i vai tau nei, e fete lo tau au. Ia, wa ailo te leo fata. Ia, ai ngalo mai te tonu. Ngalo mai te tonu. Mai foi ata vitam koliata. E sau koliata fe mai ia, o le matua te le, lava pui tino o ne ia whaina. Ai lo atu e tamai titi lai titi e vili ar whanga me, i se whanga me. Nana wha maa mulo atua, pātu tonu lava le udu. Sau ilalo. Sau ilalo. E hei au wala o le tua e awa, e hei tātou ma wha tonu. E whātonu wholau loa e le tuolo so i fua malawola. O le mā neia ia. Mā nei le se me whaingtā. A whaingtā foi. E iai foi la wale whaia i le tua. E le umi lava. Ia na asina ma ini lava. Ia toi mou e se foi na ma ini. Ia. O le taibide nei ia tu maila ko meni lunga. Tātou tala noa. Ia mwhaso. So atu foi poafo ni manatu meni langona. E maua tu le nei tu o le lau. Ia. Tātou pati ai pere lofa mare angare leo le tua. Ia, le pesele ni la taina atu mo o tau umalava. Ia, o se mai ala o tau whaafonga. O se fale angi mai peo fita. Tau leilo ai a o aveo le la. Milo sia o ingalo fati o ma. Lo mataie o lo fa mai lau fo lau ma. O le sawa le fili ua le alofia. Le tele o toa, tele o sale o le petia. Yesu e a whaio a une na e Filifilia. Tautai mai pea no a nganga paia. Yesu e talia mai la une ta talo. Ai wale whaia lo loto au lo fina ngalo. Mai la wa na ya la me no to mawalalo yo sao tu ai lo mano o Yesu entalia mai la uneta talo ai wale faya lo to lo fina ngalo ya mai la wa na ya la me no to mawalalo yo sao tu ai lo mano. Solo per la uneva ai
le tō tele o lo au wa awa wha solo solo mai. E ma lingi lingi le muai o nei loi mata. Yesu e o lo mana lea walai. Lea walai nei la unei tatalo. Lo mataya ya whamua mua pelo fina ngalo. A ia tuma pelo nei whaatau waa. Ai fo ia tu le viinga i lo suafa. Yesu e talia mai la une tatalo. Tatalo. Wale faya lo lo tolo fina ngalo. Fina ngalo. Ya o mai la wa na ya lo le lo to ma wa la lo. Ma wa la lo. E yo sao tuai lo ma lo. Oh Yesu e talia mai la une tatalo. Tatalo. Ai wale faya lo lo tolo fina ngalo. Te au ya lo le loto mawalalo. E na yo sao tuai lo malo. Oh Yesu e talia mai la une tatalo. Oh I wanna fire lo loto au lo fina ngalo. Fatasi mai e tu sai le tato por kalame fatulangaina e Filifilia o e le Atua. Let the message about Christ in all its riches fill your lives. Teach and console each other with all the wisdom he gives. Sing psalms and hymns and spiritual song to God with thankful hearts. Male mana yul pesili fatua umatua. Tangata fatauva si itia pea le talo. Mana tua pe lava le tua I taimi umalava. Awache, do not belittle yourself because you think the enemy persuade you you're not worth it of anything. Always gonna have to do the right choice just to make sure that you're in the right tune with God. There are times when life challenges you. If it's good, it's good. If it's bad, and then you know what it is. Awara tau mawhai I tātou fuile e ave lava mea mawhai mea lava I le mālosio I tātou mai le li. Awa fuile tau mawhai I tātou e whai lava mea I le suafo le li. Peona tāu e Filipi, I can do all things in Christ who strengthen me. Ia, peona whai atu ia, e rewe tau I ere telo isi mea fo e whai e tātou I le lalorangi nei. Ai a tātou wa ai lava I le Atua ia malona ia lava fina ngalo. E ilo le leila war tangata lona wala wina. E ile taimi foi lea e wala au le Atua le tangata. E ave ese mai I me o loo fia ai I le lalolangi. O le wala au moni lava nā o le nā tangata ia tu ina mai tonu o le mālo le Atua. E whātau nu wina lona fina ngalo. E ave o le tala le lei. Pe whai o pese vi inga o le Atua. Au vai tau nei. Ia o tele lava ina whaatala lele tō telo I tātou I le au ngā o le tāleni. Ma le au ngā o le etu ina mai e le Atua. O lona lofa ia te tātou. O aso I o mawaere tō telefo kerisiano I le whenga tuai. Ia sa free lava la tau ia e whai mea mananao I la tau. Aile I loa I la tau. O le Atua sa la tau whaafisa ngā I taimi umalava. Aile ia fio mai o Yesu. Iwe. O le la tau lava ia tala, mana la tau mori mau, ia o mea lava ia mātou te vava ai ai. Ia o mea fo ina mātou te tari tonu iai. Le manatu le nāre Israelu. Iwe. Manatua fo le taimi lea sa I Filifilinga si whali tala e whapea. O le Atua masaulo. Ai tutu Israelu le o ngā tonu. O aila na Filifilia e Israelu e vea mo lātou atua, po tupu, o lātou tupu. Na Filifilia saulo. Filifilia tangata.
Mai, o le vaenga fo ina lea, tato te vava aia I lea tua malone whengawa pe, oi, e sa o la sole. Tō fia lea tua sauro, le ai, na whapalota, na si lima, si lima tangata. Pena ole ese senga na le tato va aia I le raro langi le nei, ma ngā luenga whai e lea tua, o le whesili mo oe, pe te ilo le tali, o ai le tupu na Filifilia e lea tua, a e loa le tali, o le tau le tā mai lunga le tato lau papa. Ai, o le vainga le nai tātou le raro langi le nei, o le tele lava, ia e alu wha aroma lava se a tātou mea le tele o teimi, io e alu lava le e kisi, o le tupo, I le lua vai tolu lava le tele o le pārau te whai, o na pāsia lea. Ai o le alofa ma le anga le leo le atua, o lo whetalai lava, let the message about Christ in all his riches fill your life. Your life is very important. You know, is your life filled with what the world is giving to you? Do you enjoy what the world has done to you or what it's doing to you? Mai, mana tua fo I tātou. O le aulo, e I ila I le hao, ao o le pō, me le ilo se aulo. E pei o le taimane. E iloa le taimane I le hao, ao fo le pō, wa le iloa, wa le se fe I lafi. Vanga na wa tu iai o se mōli, o na iloa lea. Mai fo I mnei mea umalawa. A tatu wa aia I le olanga, ma tuu iai lo tātou o la mana tu natu, fatu ai o tātou mawhauwhaunga. E te maua le fo I lava, le anganga o le tua I ati oe. O oe o le mōli, le tāua tuspa ia, you're the light of the world. O nā susulu mai le mala malama I te tonu I ati oe, e susulu lava I le au tu sa lava pēa, e oso mai le la, e susulu lava oe, a ho fo I le pō, e susulu lava oe. Waila I le alofa le nao le tua I ati oe ma. Ioi. Ai o le malama lama le nai, susulu te tonu I ati oe. Ia o ave ese, mai lava me le anga uma lava I te tonu, o le ang sala. Ai whaasa o loto mai ai o le tangata. A ola le tangata I le pongi sā fo ila nā mio. A ola tangata I le malama lama, e malama lama fo ila nā mio. Tātou te wha ai uma lava, every corners of our lives, 4 corners, let's go with 4 corners. Everywhere you go, if you know this is the right corner for you, continue to serve faithfully because God is there. But when you go to this corner that you are called to go and they do not respect you or receive you, what does Jesus say? Dust your feet, take your piece and go to the other one. Better to vai, the metaphor of ole ole olanga. Better to vai tam fight tala pero tata wola tapua. Le lofa le nama le anga le leo le tua pe no fai atu lava le ma fai se tasi o na vese. E tu mau pe lava. Fai upu le sfuma le ono. Le mau me toni a kolose. Mata upu tolu fai pa sfuma le ono. O le manei ia. O le ao ngā te leo le ao ngā. O na lefe mani fai upu e whapea. Thankful people can worship wholeheartedly. Gratitude opens our heart to God's peace and enables us to put on love. Discontented people constantly calculate what's wrong with their lot in life. Wow. To increase your thankfulness, take an inventory of all you have, including anything that you ink in that piece of paper. Write it down. See if that inventory can match up with the inventory that God has in store for you today. God does have blessings for you that He stores up in heaven. How's your attitude today? Is that attitude determined how you're going to live today? Are you going to come with scratching your head because, this is not me today, I'm not feeling it? Or are you going to go back to memories that is going to bring you down? The memories of bad habits. Or you're going to go with your good abilities. You know what? This is me today. This is my day. I appreciate it, what God has done for me. It's time for me to receive, inherit His love and His blessings. Tatu sava vali pea. Awa tatu te faa vai vai. Family, as we all has all materials and possession, praise God for the possessions we have. Thank Him.
All these things given to us. E tausi ai o tātou ainga. Ai le ngata foi lea. E toi tausi lava ngā ruenga le tua. E toi whaalu lava taimiro sanga o le alofa le maleanga le leo le tua. But it does not come how it came yesterday. It comes in a new term of life. Day. Whaafaume o mai le alofa maleanga le leo le tua. But if we use the inventory of prayers of gratitude, whaafitai I le tua I lana alofa maleanga le lei. On Sunday to another Sunday, vi ia lana suafai whaavavlava. Worship Him. Be quiet and listen to God, because God's still on the throne. Le alofa le nao le tua I le mawhai se tasi ona aru ese mai ai. O le alofa nai o le tua I tu mau ia te oe, I taimi umalava. People will come to you and say, well, you used to do this, you used to be like that. What happened to you? What's wrong with you? Why are you so quiet? Praise God for them. Because you made the right choice. You surrendered to God. And you received the riches of His love in you. And therefore you became emptiness. No sin in you. Because Jesus forgave all your sins. The past, now, and the future. But let's not take advantage of what the future comes. But we must be praised and thank God for what He has done in our lives. Tamawhai lava. Tamawhai James, Puava, ia Anosi, o tau umalava. Tamawhai. Mari tō tele lo mafuta mai I tatou porkalame I le nei tū la. Tamawhai, awari whaavai. Awari whaavai. Whemaile alatala, Paulo Folesa whai a Timothy. Sfumare lua tau sanga o tama. I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Now there's in store for me the crown of righteousness, which is the Lord, the righteous judge, will award me on that day, not only to me, but also to all who loves Him. Vavaile manaya. Upu nā le tua, ea mai e whaima ta iala mo I tātou. Le lofana maleanga le lei. Ale manai fo I rewhi upu I ono. Lafi mai tala Paulo, you know what? My life is like a drink offering. I already pour it out for Christ. What does that mean? I have come to point and acknowledge that I have done what I'm supposed to do on this earth. And my time is near. My time is near. Moiloe Paulo, mo o mailon taimi. E oti ai I le limo nero. Moiloe Paulo. But Paulo encouraged Timothy. Timothy, you're a young boy, man, but let me help you out. Do you see what I have done? It's just my time to go. The key is in your hands. Continue to fight the good fight like I did. Run the race like I did. Kept the faith like I did. Mane ia le tatova ai leo langa o le tangata. E au mai lava I lea tuore teimi ta tala I tonu I tātou. Tātou te whaasoa tu ai. Le mata lasi o lona alofa malonanga le lei. O teimi e teimi tātou te whaanono ai. E leo se mea tau ngā tia. E tau ngā tia le nā tūlanga. E o umalava ia te tātou. E o fo I lea tuana whaanono fo I lea tua ia. He feels the same way that we feel. But he never sinned. Pauna le se senga. Ai tamawhai pe lava tātou ngā lulue te patau la I le tua malona whinangalo. O le vala aua oe le tua. You're in here by no accident. You were here for a reason. God has a plan for your life. And that plan for you is to continue on to fulfill that plan. The mission will continue to feed. But it's your job to walk and preach the message of love. Awane ngalo ia te tātou e au ngā. Ai alu aso, sau aso le toi whamanato tu pēr e iai lava lea tua ia te tātou I teimi umalava. Tō mai sau komeni I lunga o tātou lau papa, tātou tala no ai, o le tupu,
O le tupu le sa Filifilia e le atua, le se senga le se toi foi la fa umar tatou tala i le atua ma Saulo. Saulo sa fa palo taina si ina limo tangata ia Filifilinga tangata. O tā vita na Filifilia i le atua. Le se senga la le na o le Filifilia i le atua, ma le fa palota e tangata o tupu o sose palemia po o hailawa po prestane. Ia, ona avele le tua o le tangata ufa palo taina. Ona yaile o le nganga o le tua e fesoso wani i le tangata lea. Nelu sosani le tua. Le ala na tato vaai le tua mana ngaluenga. Ia, tato te vaai fo iei marifia fia le ava marifai tete. Ia wa tangata fe mai. O Filifilia le tua pale mia lea. Filifilia le tua pele stene lea. O le tupu lea. Tato fai tete. Ia tato vaai le fo i le loto. Wa e saule atua, e whaongai le atua tangata e alu e whau, le tangata. Le alana le tala foi le ata vite, le me ta vite. So, let me speculate the way he says. Yeah, so le whai e sua, whamai, whamangalo, ia te ilato, walato le loa le mea walato whaia. Once we touch God's anointing, oh boy, we gotta be really, really careful. Be careful on that part. Even the children of God, e so na whairo se tasi, le fia le atua. Ona fo lawa uma ona whahu e le atua i le ngang pa ia. Lawa i le ngang pa ia o le atua. Wa a vea mātali i mawhana o le atua. Le ala fo le na e te vai i tangata uma lava o i le atua. Te vai, e ese lava i la tauia. E vai e pui lava i le atua, ao mai fo ia pupu ngā whaingata. E tua lava i le atua, iai, aisea. Nau e loe le tua lan whanau. Tasi lava na upo o ese. Ai a ho i ese lima o se tasi. O le whainga tā ia. You know. To me, I have learned this lesson when I became a pastor. You know, I talked to my mom in Samoa. Masani ana tāfu tamal fuspa. Mumur whalong tā. Now I realize what Jesus went through. I must not put this right hand on my children. Ya we are. I says umama tua. O lo ta lofa. I say la afaleanga ile tino le ngang pa ia le mota o le tua. E la o ia va ai puli level ma tua ia. Pela o le ala na fo le e va ai le tua lan fa na Cristiano. Ai fasi setas. Ya tatu lo umo fa ele unga ele fie le tua. But God will convict it. Will convict that person who did that. If I le tūlanga i o tangata le nā, matua le mawhaina moe, le mawhaina ai, tu u lava i le tua se i o lava le rock bottom. O lava le rock bottom, then realize, awa tu whasia. Awa tu whasia le tangata whau le tua. Tamai titi, tata matua po ai lava. For those of them who come with Christ, they got anointed with the Holy Spirit. E tatu ma for also na face tatu tala yai. Ya wala fe mai tala atus pa ia mai ia wate fas o chile tangata. Wana fo le wa ile ngang pa ia le tu to mariva ai le tua. Fofuanga umalawa le tua. Ya malol mafuta mai o terminate. Ya lava vai tato foi isina pese wa saunia to foi mai foila tato tala no ale vale I me tupo le langa ya a mai sa por kalame ya komeni mal tato papa o se mai la fa fonga ya tolo suma tolo minuta channel to live
Ia whawhtai te le lava, ia o le taimire nei, mana ia foi le leo Julia. Tātou whanongolongo e le nei tu la fiafi. Sounds really good. E taimi foi ia tātou te mawhawhau wai, illusion. Mo tala pe pelo. Ia, o tala na e whaati ngā. O tala na e lea o ngā ia te tātou. A whe maisa lamo, tō suma tōru whaipa suma tasi. Psalm 33 verses 11. But the Lord's plan stands firm forever. His intentions can be never be shaken. Mai le ma nei ia. Ia. O laso wilo ia ile netu la. The Lord's plan for your life stands firm forever. Can never be shaken. Are you frustrated by any means? Are you frustrated because somebody else take that job away from you? Are you frustrated because of the promotion that you were supposed to get, you didn't get? God has a plan for you. Why don't you just praise God for that person that is moving up to the next step? Say, God, I thank you. Even though I didn't get promoted, I didn't get the position that I want, I apply for, but he or she got it. Father God, please bless her or him with wisdom, because I know my time will come. And it will move up to the letter 2 as well. God is completely trustworthy. His intentions never change. The Bible promised that good and perfect gifts comes from the Creator, the maker of heaven and earth, is our Father. Never changed. When you wonder if there's any you can trust, remember that God is completely constant, worthy of love. He loves you. Let him console you and trust in his plan for your life. Awale mo tamo whai tātou e whai me umalawa I lo tātou langona. It's not feelings that can move God. No, we must not operate from our feelings. We must work from our hearts. Because our heart speaks louder than all the actions that we have. Those are where our words are coming from within our hearts. God will also be the same. No one else will. Friends will come, friends go. But God stays the same. God stays with you. Lesi whaapunga whapea, ia o wo ia so uma, ia o so lava ia so vale. Ia o woio mai anu no lava a inga. Ioe. Moni whamaoni. E le taimi Filifilia tangata le wo le lei, o le se taimi ia o le wo wha le tonu. A fo le tala no altus pa ia matau le fo le taimi le sa tama whai ia tama o John, Mark, Ione Mariko i e ho mastamo Paulo. Matala Paulo le ila Mariko, fasina koma, a le la maompa napa. Aie, e sila fia le leila vare tangata, ai sea, ona fo o lai te va ai le leile ngā luenga tu ina mai le tua. God gave you the vision to see who do you need to be partnered with in life. Tama whai sāwa vali. Tama whai ia maua e tātou le loto nau I le tua marona whenangalo. A whai lava e ei pōpō ngā mawhainga tā. E whasala vei I le taimi o rau tau mawhainga. I le minute ma le tūla. Vai pe lava I le tua. God's plan is firm, forever, cannot be shaken. Vai fo I whai aonga, teachers loves your work a week and hate it the next. I say, vai mo fo toi tam fight. Toi tam fight. E rāru whai aonga, mo fo ngā ruengo le vai aso, study for the following week. But a lot of teachers that I know, they study through the whole 3 months preparation. When school is out, they're already in school for themselves to study the curriculum. God works the same with your life. While we were taking season off, God's season continue the work to prep. That's why Jesus says, don't worry about what tomorrow brings. Jesus knows.
O rai fai uma lava le tamau le langi mea uma lava ina ia le leiei oe. O lona alofa fore na ia te oe. You know, a fai fo e tau mawhai e mailo malosi e tau mawhai e whaangai yoi e whai ngā por kalami o lau o langa. Po lea fo se pāleni ua e whaia, po se peleni. O le whainga tā ia. Aisea, pea e wha moe lava o ia I lo malosi. Ai lo le tua ia te oe. Nai wa ai le ia. E te alu lava I luma. E te ngalo mawhawhau, te tau wivi, whilinga. Ale mā nei e o tau na unga. Te tā pena. Whai tau. E tu mai lava I le tua le teimi te whai tau mai tā pena e te malama lama. E te malama lama loa. Ma tala mai rolo mawhawhau. Ai le ili sau o le mā neia. Mā nei, very inspiring. You know, that's why when we go read the Word of God, take time. You know, don't speed it through it. Don't go through it so you can, you know what, let me get to this verse, past this verse. No. Verse by verse. Just go through it. If you don't get it, go back one more time. If you don't get it, go back another time. And then just let it soak. Let it soak. Whapenare lofa mareanga le leo le tua ia te oe. E le mawhai e le tua ono nofo wape. Ia, o umap ngā ruenga. I'm done. You know, let them do what they got to do. No. E le whapenare tata mai a te tatou. E alofa lava. O le leifo. Ah. Ba tato vaine ia I le. E mā nei o le mafutanga o le. A tatou ma le tua. Vai fo ia Samoa. Ah. E ele matai le sa o le ainga. E fo le tasi o matai fo le fautua. Ah, ele matai. Pena fo ila le tua ma Yesu. Nofo lava tama ele nofo. Ah. Ia tatou whonga ia upo Samoa tatou masani ia. Le nofo vai le lor to ina. Ah. Ia lai nofo ma le tu tamtau tu la fale. Yesu lai fautua le tama. Le matai o le ainga. O le matai sili le nao tatou. Wale lala na whātua le mānero tatou pokarame. E ta tala lava. Tatou toi o umalawa. E o whai mene o matai. Te tu lau lava. E matai lo tangata. Whae te lava lesi matai le matai u wha. Wana e sea. Se na wha umalawa le sauninga. Na si atua umalawa le whewhi au lato le temina. Na whai o lato sau whae. Fio mai le nganga pa ia. You know. Papa tiso uma I lato. Hau matai Filifilia e le tua. E tau se il fina ngalo te tono lona nu uma ainga. Vai foi le langi. Ia, le tu tamatau. Nai no foi tu la fale. Yesu fai ngoi fa tu la fale stama. Ah. Ia, ale I tama fautua. Vai la le leo fautua Yesu. Na le alofa ala sau vai. Alofa. Lala na o le maa neia I o le tatou vaai I le e talaina o le lofo mareanga le leo le tua I o walo na mafuta mai I o e taimi umalava nei o langa. Samoa maru tamu fight a word te wha vai. Continue on to keep on the walk of faith. You know, we walk by faith, not by sight. You know, back in the days, they did saw Jesus. Us, we didn't see Jesus. Now we walk by faith. Walk by sight when we reach to heaven. But for the time being, that's vali pea. Keep on walking. Keep on walking. The walk of faith, the walk of love, and the walk of life. You know, do the best we can. You know, sometimes, the sun is too hot. Sometimes, it rains. But it's okay. We will find a shelter. We will find a tree. We'll just sit under. It's just for the time being, just to get some fresh air, and then continue to go again. Yeah, ole avavai de ne fu tano ne temi ia se pese o sau nia mo tanto ia to sau foila ia fa nga so solo to pe ia vai no tato programe ma lo lava ma futama.
fire ite fapea Ole sai tau hani matau o lau mana mea Ayo no le tau si ai no matu le fapungai Na e tau to mai ai a ua sili lau va ai Tui pala lava o ife au le tele o taimi Au ta fafao tuangane mati eti e pasi O te moile po male malingi o uloi mata O beite o lingata e fasia ai pupula o na mata Fagalilo for Samuelu de po Elio se fai tanga me ma se fulu ulo Elio se tama se manu Wai fai fa pe ya Le tanu atu I kokolina e fai mucho alua Fapelava oi ele imawa tula uva ai Le tava lele na isa uai atu mama o mai Malona si uleo na ulangona baby see you tomorrow morning Oi awe I tai lo tavatu pita te oti Tai ni ma oi ile tuli manu Au tu ai na o a umala ufa amalu O te lelo ai no ai sei si tangata Taluna e apalai le fa yulu ale mala Fagalilo for Samuelu de po Elio se fai tanga me ma se fulu ulo Elio se tama se manu Wai fai fa pe ya Le tanu atu I kokolina e fai mucho alua Se fulu Elio se tama se manu Wai fai fa pe ya Le tanu atu I kokolina e fai mucho alua Se Fagalilo for Samuelu de po Se fai fa ali Se fulu Elio se tama se manu Wai fai fa pe ya Le tanu atu I kokolina e fai mucho alua Ai tu e fa fo I mai sunga o la uma
Ia whaftai vi ia le tua lona lofa mareanga le lei, ma neia foi upo pesa Mr. Cowboy. Ia malo lava le whatasimai le tato por Kalambe. O le aso manatu i le salamo o luas fuma le lima fai upo e lima. Lai fai mai. Ia e tai mai ia te au i le mea moni mai ia te oe. Ma awa o mai ia te au. Awa o oe o le atua o lo uolatanga, salvation. O te whaataritale i a te oe, e le aso atoa. Whai muli le ilta mai whaswhai upu le whai mai. O te whaataritale i a te oe, i le aso atoa. Yeah. Let that soak in a little bit. Tau mafo whau i e po le mafo anga. Po o whai mai whapea, ia o las whareile le nei. Le lau whaataritale ia o las whareile atoa le atua i lo whaatanga. A le wina mongi lava, o le winga whapea, your whole life. Aso is referred to as life. Le aso o le olanga. Le olanga atoa le tangata. Tātou te whātaritali i le tua wale o afoi. O lese tangata o eile o le tanga, o lese le eile o le tanga. Ona, ele i maua mai le whenga inga te tonu whātasi ma le atua. Whamai, tai mai a te au i mea moni. Mai i a te oi. O le wala auri ara tangata i le atua, tai mai a te i mea moni lava mai a te oi. Guide me in your truth and teach me, my God, my Savior, in your will, in the salvation. Whamai ea o au. Tatu te whātari tali fo i le atua, i le aso a toa, whole life. Because all day long I put my hope in you. My whole life, I put my hope in you. E iri taimi fo i lea latu tamaititi whapea. Ia whaongane tamaiti ia. Tu watu tonu i le lima susene. Tu mai le lima tu watu e o mai whafo lima susene. Mai whatu tonu wha mai awa te musu. Hope is like that. There are times we put our hope in Christ's hands, but we go back and take it away from his hands. Unpatient. Because we want God to move behalf on our merits and what we need. But we should let God move in his timing. You know, wafai tātou i le tua whai oi melo te mana awai, le ai, ele le awala na Taun tātou whātaritali, i le taimi o le tua e whātau nuu wai. Whātali i le aso atoa, i le o langa atoa, wa ai ia i le mana malama o le lofa maleanga leo le tua. Love and loved by all. What mana ia? Love and loved by all. Is that you tonight? Is that you today? And then you realize, oh, you are living in hope. Yes, we do need hope. We need to live in hope. Because we know God will move. God will move to do what we asked him. But be honest with God. You know, whatever you ask him in prayer, be honest. Open up your hearts. Nga whema Yesu, e tele lava upo ta amiru ele te talo whaapea. Speculating, right? Ala si le fia umala vai le atuala te talo me te wha maoni te taune vala awa te ia te ia. Aia ta amiru milo whape i le tata talo ta amiru. E umane, ia mo inya te upo pula ifo pula mata ia toi mo ini. Loss of words, out of words, aisea. Ona fo lewa ta milo. Wa mata na lukuom le mafau wa te tangata talo. A wa ngalo leva ai sao lava. Au te vala au ile tua whape e pe te maa e fesili le ai. O le maa le meana satani. Ai ta talo ile tua maloa nganga wha maoni. When you come to God with a broken heart, when you pray to him, he will fill you with joy. That's how he feels when he fills you with joy. When tears start running down from your face, that's how his face too look like. And he answer you accordingly to what your heart is talking about in prayer. Asking him in prayer. A tau whai tātou, a wai tau whai teu. A teu fo ele whaingo te talo. E au ngā.
A ia pipi I pe lava I le o ngā tutonu le mafuaanga o le tatalo. Pei fo I Yesu tu usao lava tatalo Yesu na teu luna tama e pa ia. Ioi, umana tau le pa ia, tu ulo tutonu ma mea lo mana o Yesu tatalo fo ile a ia. Lala na awade in tamu whaita to shy away. Once we shy away from who we are, with our relationship with God, yeah, we reap what we sow. Na ilo te mi fo ile ia te ilavo whapea. Is God answering my prayer? Oh man, I thought He was going to answer my prayer. Yes, He's answering your prayer. Ask in the right motive. Te talo. I leo wanganga ato toa. Ioi. Te talo. Marifa maoni. Te talo I le tue sila fia le leila vai le tua lo fatu. E te longo fia lava tangata le te talo, mai le fatu. E anu rua te talo, koma. Na watu le wa amata na tangi. Mena fatu le ten foile, mena te o tangata were fully sanctified by the Holy Spirit. Fully surrender. Wai loa le tangata na le lofa o le atua. Wai loa le tangata na la ngona ti ngā. O le alofa. Na vai le o le mā neia ia e tupu wa e pe lava. E whasolo solo. E mā neia wha e tamu whai meo le. Io le a ngai mai lumo le lalo langi fo I ma meo lo iai. Ai atu maulava tangata I le lofa ma le anga le lei. E whiu lava. E sila fia lava I le atua le loto. Sila fia lava I le atua. Mea na aoni tamu whai tātou e te talo e se mai I le winga sa o te talo. Whate ta inga whapela se whate pele tuolo mātou ta mā. E o le neitu la e siti atu I ate oe o nei vai vainga. I le mafo fau, I le tino, ma le malosi. Mana o mia le pai mai o la wafio. Ina ia wha wa wina I le nei por kalame. Au mai o le malosi e whawhitai ia I ma le fili. Tof te fonga mwha o su songa. I le suafa o Yesu o te ole mawala awa tuai. Alofa mai. I lo alofa. Amen. Mai, whapena. Tu saole le tua na e nofo la lea. And then you start feeling it. Le māneia. Le ala le nā. A tatu o mai umai te tonu. Let's evaluate this. A few of relationship are shaky because merry-go-round. Haru whapea. Ai aru saola vai tonu. Live in the same bubble. Te talo pera vai e sau sao lava. Lavo na te wha. To me, a whalongo na te whole te talo. I can feel in my spirit. Alo wa te eo te whalongo tua tangi tangata, Te whalongo tu lo tinu maniti. Lai tangi ilo wanganga. A upu uma tangata lai whai. Lai tau uma e le nganga o le tua malo wanganga. Iloa uma la, o ana tala lai whai mai o e langona umalawa te tonu o lo mafo whau. Mai lana nā le whaitala Yesu a o tau te talo. Talo whapea. E a pe Yesu, e te talo na talo whapelei a o tau te talo. Talo whapea. Vai te talo Yesu langona umalawa au so. O upu e I whaalongo I la tau le ne te talo. Au a whaalongo I la tau. Lala na e tatou te pati ai le lo fomalanga leo le tua. Se mi mita mai, mi mita, wa lo ta mali lang e fia lava ia. Io fia. Ia popo ngam whainga tau leo langa. Io tatou te tinga umai lava. Au le tua lava ia. O lai e wha mawhanwhananga le tua, lai wha palipale le tua, lai pui le tua. Io lai si o mia o le tua, lai whau tua lava le tua. Lai feta lai lava le tua I lea taimi ma le taimi. Ia, ana on tu watu lava I o tau mua whale. Ia, o I nā lava I le whatatau. Ia, whatalo whatu le te akono I a talapeli. Malo whatalo whatu le sunga Pastor Fagalilo Samuelu, malo se fo Manuia. Ia Manuia tele le awaunanga ma le porkalame. Ia, whawhitai tele lava le mafuta mai le neto la fiafi. Ia, o le taimi le nei, ia, wa tasiri minuta tene le tula ese fulu. Ia, usi mai ala tau whaafonga I le pese o saunia ma o tau le nitu la fiafi.
Matafeo fayatu Tele upu matala wa Italiana Usolo ilo vale maputanga aoe maita O elo maye Belong ale mapupo To feel my foot to my olo belly low Tino wa vai vai Belong ale fia vai To let my nong is to me Solo pe amanatu ile mafutanga Ilata ufengaina Lelo fawa lengangana Talela va bolonga ilo alofa Fia mapuile tu inana Usilile ilo leola O elo maye Belong ale mapupo To feel my foot to my olo belly low Tino wa vai vai Belong ale fia vai To let my nong is to me O elo maye Belong ale mapupo To feel my foot to my olo belly low Tino wa vai vai Belong ale fia vai To let my nong is to me Ia watanu mai nei ora tatou por kalami le si ui o wha moe moe ngore ne tula fiafi. Ai le mawhai o na sola wha pele o le moana le por kalami au noa fo i male upu e teu te wai mau fiufi ai o le mafutanga. O nei lo le manatu au tu o le aso. E wha tonu fola wai i tātou le tape na atu mo le vai aso fau. Whai mai. O le a le au ngā o wō. O le a le au ngā o wō. Ma rekona mata upe lua vai fai upu mua mua e whangata mai le sifuru ma le loa. O na Filifilia ai leo fai upe tolu ma le whae whapea a ua o mai nisi i a te ia. Ua au mai le tangata supa. O loo whata ina mai ele to a whaa. Ua le mawhai fo i lātou o na whaalata lata atu i a Yesu. A wale moto tangata. O na lātou te tala leo le ufi o le whale sa i a Yesu. Whaso sofa i ai. O na lātou tu uifo lea o le moenga o to ai supa. O le wha malolo ina e Yesu o le supa. O le wha atinonga o lo lātou wha atua. E tau no watu i wha manuianga. E atangia le nei tala le wha atua o wō a le tangata mawhatia. O le loto nau tai o nei wō ina ia mawhai o na maua e le wa mai. Ne sa o le tonga pe o na iai o i lātou. E le o le whātua o le wa maua i le supa. Ai o le whātua o i lātou nei e wō e toa whā. Na lātou whataina o ia.
ne whaatua tua i le ao Yesu e wha malolo i nai o ia. O le hase ata o le whaatua tua i a Samoa i lautangai. Pei o mātua i le whanau pe amamai, e si itia i lātou i le wharemai. Pei o tangata i nuu i se tasi e mawhatia i le ala. E whātua tua masuasu e ala. Se awala ina ia ave ai o se tasi i le wharemai. E mawhai o na manino la tātou wa ai. I ni wō e loto lotoa pe o tātou. E whaatino ai le lofa e mautino o le tua. Wa ia whai o mea umalava. Mo oe maa. O le lofa ia whakerusiano e hau lava o na whaawawina i aso umalava pe o le malosi pe o le maa. A o le lofa lava i o le atua e tau wivi lava pua ngā mawhaingta. A ia savali pe lava le whaatino ina o le lofa. O le mafuta mai o Yesu Kiriso mai tātou, o le manino o le winga moni fo i leo le alofa, o le whaatuatua o oe. A fo ana e le whaatuatua te le talia ina Yesu i hate oe. Ana e le whaatuatua e te le maua le o la tanga mai i le atua. Ana e le whaatuatua e te le maua le anga le lei le lofa tunoa o le tua. O aise wo e pele i ate oe. E te whaalango i ai i taimi o pua ngā mwhaingata pe atu tupu mai. Po e Filifili e ia wo e masani, po e Filifili se wo e pele i ate oe. Mana tua fo. E o wo matoyo mai matoyo atu. A saule tua. E nofo lava le tua i ate oe. E leo toi alu ese ma oe. Manatu le le whealofani e a fua mai te tonu o le alofa. Tau mawhai o le tangata e whaatua tua ina ia ola fo i o le tasi. Le ngaru wenga le nā na mana o ai Yesu i ate oe maa. Pe o le tangata e le lava lava. E fia ai fia inu i le ala. Mana o mi o le fesua soan. Ia tā whātino ina le ngā ruenga o le whātua tua i le atua na te alofa i ai. Na whai le ngā ruenga o le alofa. E i teimi te tū mai ai o tangata i lunga o le awala ma whape mai. Tu tū mo le fia ai. Le ai o se tupi le se whale. A o sina tā lāpo le a foi o se sui o te toi i lautanga. Tele foi le au kerisiana o lato whape ane le ai. Ona e whao ngā se mana tua. Po rea lava le wala au mai, ave pe iai, fua e lava i le atua lan whamasinonga. A o ia e maua le Manuia mai i le atua, o lo e whātau no wina. Pe ti ngā peleanga ai, a rei sila le atua sa fesili atu i ati oe. E leo le ala fo i lena tala no mai Yesu a whapea, sa ona whanofo fo i le ala, speculate. Sa le se fale le se alunga. Sa o fale mai, fale pui. Man tua fo tala na. What are friends for? What are friends for? Then some people came bringing to him the paralyzed man, carried by 4 of them. And when they could not bring him to Jesus because of the crowd, they removed the roof above him. And after having dug through it, they let down the mat on which the paralytic lay. Often when Jesus heals someone, he tells the recipient of his actions that their faith is the such element in a successful result. Here he praises the faith of the 4 men that it brought the paralytic to him. Their determination is impressive and located in strength and feeling for their friend, who was unable to press for his own healing. This paralytic man, he can't do it by himself.
He wants to walk, he wants to go to Jesus to be healed, but he couldn't do it by himself. He needs help. Even Jesus himself, when he carried the cross, someone else carried the cross to help out Jesus, Simon Cyrene. Today we carry the cross of victory. This man carried the victorious love forevermore of healing of Christ. They have undertaken these tasks without guarantee that they will be successful. But that's what faith is. But they have prayed too, of course. They seek while they were walking. But their faith is also the faith that Jesus recognizes here. The faith of the physical act to remove obstacles for the sake of someone whose voice is never heard. That's a good news. The paralyzed man need move his friends to action. If these 4 friends did not see him in suffering, they won't do it. But these 4 men, in the reality, they know who Jesus was, and they know who can heal them. Many people have physical and spiritual needs you can meet, either by yourself or others, or can also be concerned. You may need to be moved by you, your faith. Let it also move by your compassionate action, love. Before saying the paralyzed man, "Get up," Jesus said, "your sins are forgiven." Oh, the Jewish leaders, they criticize him. Not only you, no, only God himself can forgive sins. And who are you, given the authority to forgive sins? Jesus did this act to show them faith comes by the hearing of the word, and meet faith in action. They could not see what Jesus has done. So the question for you is this: what are friends for? You think about it. Is to help you to grow in life and to help you in time of suffering? Or friends that helps you to go to the club? You make a choice. And I hope you choose the right friends. Let's pray. Whawhatai le tualo mātou tamā. Manuia ia te ilatou wa Filifilia mātou e vea mawo pele. E moni ma whamauni lo lātou wālo lofa ia te mātou. A se sele mātou sāwawali. E whaatonu mai la waile lofa peti ngai le whaalongo. Ai au ngālea e tui whaapapule nai o mātou mata. Le tualo mātou tamā. E si ti atu I la agu fiu. Le pa ia man mamano le au mafuta le nei tula whiawhi. Olo e si le fio o lātou mana o taito tasi. O pua ngam whaingta. Au te talo le whātua tua. E peona e whaia ia te I mātou. Whaia fo ia te I lātou. Tarusia. Mua whaava noa o lātou wanganga lo lātou whatu. E whaaudu whale I lau upu. Ma teu te wai. I lātou le nei tula. Ia Manuia. Le awhiawhi a mātou mai lau fio. Ona o Yesu Kiriso lo mātou li I mare whaona. Amen.